Ja sam Živoslav Žika Stojanović, pčelar sa Palića. Evo jedan prilog o tretmanu oksalnom kiselinom na jedan noviji način. Ovaj prilog je namenjen za televizijski kanal Pčelarski kanal koji pripada BH Pčelaru iz Sarajeva. Treba najprije da kažem da pčelarim sa nešto preko 100 košnica sa dva tipa. To su Langstroth Truth i AŽ namjesnik. Eleroke su uglavnom u pčelarskom kontejneru koji je juče tretiran, a ažejke su u pčelarskoj prikolici paviljonskog tipa koji se nalazi na drugoj lokaciji. Snimanje u paviljonima je malo otežano zbog smanjene količine svetlosti, pa evo iskoristit ćemo priliku ovde na ovim rojevima koji su na otvorenom da prikažem kako ja to sada radim. Možda bi bilo uputno da najprije kažem da sam prethodnih 10 godina tretman oksalnom kiselinom radio na malo drugačiji način, onako kako to propisuje naša pčelarska literatura i raznorazni predavači na raznim pčelarskim skupovima. Uobičajeno je bilo da se uzme 600 ml destilovane vode, 600 grama šećera, da se to rastopi, da se zagreje negde na oko 35-40 stepeni i da se svemu tome doda 35 grama oksalne kiseline. Tako sam radio i ja prethodnih 10 godina, međutim, nedavno na jednom pčelarskom skupu ovde u Kanjiži, gde je gostao jedan uvaženi predavač, moj dobri prijatelj, dr. Hegedij Ždeneš iz susedne Republike Mađarske, koji ujedno pčelari se do 600 do 800 košnica. Imao je neke inovacije, neke nove predloge koje su plod njegovog istraživanja i veoma uspješnog pčelarskog rada. Naime, on je povećao dozu oksalne kiseline sa 3,5% na 4,6%, a praktično je smanjio učešće šećera. Šećer je nepotreban. Čak je tvrdio da može da se radi i bez šećera, ali može se dodati negde oko 200 do 300 grama šećera na litru vode. Dakle, ja ću sada prvi put to primeniti. U tu svrhu imam jedan novi aplikator koji je delo mog prijatelja i pčelarskog kolega odavde iz Subotice, gospodina Ratka Radojičića. Juče sam to veoma uspješno primenio u kontejneru, a nadam se da ću to uspješno uraditi i danas ovde. Vreme je, rekao bih, idealno, možda je sad već malo i toplije nego što bi trebalo biti, ali smatram da je temperatura oko plus 5-6 stepeni idealna za tretman oksalnom kiselinom. Krećem sa otvorenjem. Već je malo toplije nego što bih ja voleo da bude. Ovo je sasvim pristojan i solidan broj. Ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evo 8 ulica. Izvadit ću najpre ovaj karton koji je zaostao od posljednjeg tretmana Mavrikom, da ne bi ostao čitave zime i na taj način pospešivao eventualni problem rezistencije varoje na mavrike. Idemo sa po 5 ml po jednoj ulici pčela. Aplikator radi zaista besprekorno. Jedan manevar je 5 ml i evo uvijek je napunjeno 5 ml.
To bi bilo to. Dakle, osnovni cilj, još jednom da ponovim, je ne da pčele konzumiraju ovu otopinu, nego da ona dođe do pčela po svim ulicama i da kasnijim isparavanjem te pareoksalne kiseline praktično unište ili oštete, sprže na određeni način antenice i sisaljke varoje, tako da varao više ne može da naudi pčelama, da pravi ranice na njenom telu i da usisava limfu. Praktično varoa posle tretmana oksalnom kiselinom treba da ugine od gladi. Eto, toliko od mene, poštovane kolege. Neka vam je srećna i medna naredna 2017. godina sa nadom da će biti mnogo uspešnija i bolja nego ova 2016. Doviđenja.